pozdrav svima ljudi, ja sam Marko sa kanala Bitu TV, a danas sa mnom je... Luka, njega friend. Uglavnom moj friend, uglavnom danas kao što sam obećao jećemo feferone, da, jedva ste me natjerali na to, došli smo do 250 subscribera, i uglavnom imamo čašu mlijeka, ako vam baš budu loše, i imamo vaše pitanja na koje ću zvati. Prvo pitanje ćemo sa malo, eventi mobitela. Ovako, kako si naučio, sami brother, kako si naučio lijepo graditi po kralju i da li ćeš snimati Samp? Pa ne znam, Samp nisam igrao, ali on je igrao pa možda ćemo snimati, ako ćete vi to još htjeti, onda ću probati snimat. Kako sam naučio graditi? Pa gledao sam ostale youtubere kao Rampu i ostale te, i onda sam počeo kad volim igrat Minecraft i to. Ne da baš. Uglavnom, doći ćemo do pol pitanja, onda ćemo jesti feferone i onda drugu polovicu. Onda velim, Dimi TV Games, da li ćeš snimati GTA bilo koji ili CSGO, ili kako ste se upoznali? Znači, ne znam GTA, znači ako će za sam biti, onda ću snimati. I da, pozdrav vas jednog i drugog. Zapravo ja ću reći, CSGO bih htio igrat, ali možda ću ga kupiti, ali to dok ako ću malo poboljšati kompjuter ili nešto, nemam pojma, vidjet ćemo. Kako smo se mi upoznali? Pa mi smo se još upoznali, to je bilo da smo bili 7. 6. razred. To je bilo, to se ni ne znao, prvi put smo bili humanitarna škola nogometa. To vam je bilo tamo, ali... Ju, da. Se sjećaš? Sjećam se, ja se tebe sjećam, ja se sjećam humanitarne nogu. Onda uglavnom... Sve? Ne, mogli smo, na mola smo igrali. Da, mogli smo. Može poz za tebe. Pozdrav na te. Evo, poz za tebe. Kako se učiti ti znaš engleski dobro? Venix? Da, Venixi. Venixi, dobro. Dobro. Sorry ako sam krivo izreći. U kojoj školi, to je smjer, idete i koja vam je najdraža igrica na PC? Mi imamo vodoinstalateri. Šalim se, mi imamo kuhare, zato jer volimo kuhati. I ako želite, mogu ja napraviti video kako kuham ili nešto taj skeč u kapu. Uglavnom, koja mi je najdraža igrica? Meni najdraža igrica vam je... A koju sam igrao? Koju sam igrao najdraža igrica? Pa recimo Minecraft, ne. Meni je najdraža kod dvojka, jer sad ko igra pucačinu kod je tak, to mora predstaviti osnova. Ili kod četvorka, to mi je neke najdraže ono. Dvojko volim onak, srčani to. Pozdrav tebe. Pozdrav. Uglavnom King of Zigma. Zigma. A Zigma, kako da reći, dobro. Hvala što si novina, što me, da te pitam, znači, Ja pročitam. Ne, ne gledam da preskočim naše pitanje. Uglavnom, evo jedno pitanje. Novi sam da te pitam koliko dugo snimaš i ovo. I da te pitam hoćeš li igrati sa mnom LOL ako sam na EU server, na ovoj West. I zašto se trudiš oko kanala, je to zbog novca, inače poz iz Crne Gore. Hvala što me pratiš Crna Gora, ono. Crne Gore? Da, kako piše CG. Uglavnom, ne igram ti ja LOL na EU West, ali već ga nisam taknuo LOL-a mjesec dana. Da, ja sam te geneš taknuo, a nisi ga isto igrao mjesecima. Uglavnom, zašto se trudim, nije baš zbog novca, nego želim ono, pa da, to mi je, prvo sam počeo snimati kao hobi, ali onda se to nastalo, pa bilo bi dobro da ono nešto sada radi, pa mogu kupiti Bolivus, pa da vam to prezentiram, da vam snimim i tako to, ono, super je bilo, znate, tako, ako me razumijete što hoću reći. Uglavnom, došli smo do trenutka, znači tu su 4 pitanja, ostalo su nam još 5 pitanja, ali prvo ćemo ići feferone jest ljudi. On je višak dvara ovdje to je krenu. Kaj piješ, pa neće kada... Ljudi, sad da kažem, ovi su feferoni jako ljuti, ne mogu vjerovati. Aj, zvani ne, da primi ti od jednoga velikoga velikega. Isto ga kaj sprka. No da, ja na kraju imam velikoga za pojesti. Evo, 3, 4, sad. Isuse Bože! Uglavnom te
Pepperoni moj tata radi. Majko moja. Pomaži kaj mleko. Kako do kraja? 3, do kraja. Ajde do kraja! Ajde! A moramo, za ljude! Evo, 3, 4. Evo majku. Aha, na početku ništa, ali pošta. Sad sam crvena kakva trenirka, majko moja. Evo mam popiti se. Još imamo jednog, evo tako jedno. Znači ljudi, namočite mi još malo u vodu, ne pomaže. Ne pomaže voda majku. Da još imamo te. Sam crven, 100% sam crven ko paprika, Isuka peče. Dobro, jesmo, uspjeli smo, idemo dalje, drugih 5. Idemo dalje. Da. Filip Janis pita, zašto baš Bizo TV? Koji su vam omiljeni YouTuberi što bi preporučio jer bih htio početi snimati? Znači ovako, zašto Bizo TV? Zato što mog djedu su zvali Bizo. Onda sam ja rekao Luči, pa Bizo TV, možete kad imam Bizo zato jer igram, TV zato jer ću probati što više epizoda snimat, ono da bude daily upload skoro, što se trudim. A game zato jer igram igre. Ali ovoga... Veronke nemaju svoje. Ali ovoga, kako se zove, ono, pošto sam si slučajno 2-3 puta promijenio ime, pa zato samo sad Bizo TV dolje nacrtam. Ali dobro, nema veze. Znači, još pitanje dio, koji su vam omiljeni youtuberi? Znači, pa većinom ja gledam balkanske youtubere, ti? Muđa me najbolje omiljeni. Muđa i meni isto, i Marko Kovs možda, i Supreme Nex, a i ostali, skoro svi, znači, nije meni svaki najbolji. Nekako mi je ono bolje u Minecraftu, neko ima dosta youtubera, znači po tih, većinom koji ima balkanskih preko 100 su mi dobri, ali ima i ovih manje. Da, ovo koji baš snimaju puno se stavlja. Dosta gledamo Luka 5253, Luka, pozdrav za tebe. Pozdrav. Valjda te buš gledao, buš ti poslao link ako ne buš. Uglavnom, Server Player pita, ko ti je dao motivaciju za YouTube? I koje ste godište? Znači mi smo se... 2000. Da, on će odgovor. Ko mi je dao motivaciju? Buš smo se svijeti. Pa ne, stvarno da smo išli... Išli smo na Rebot Infogamer i onda smo ovoga... Zajedno smo išli i dogovorili smo se te godine. Preko škole smo, ja sam kupio kartu preko interneta, to je bila prva srednja škola koju smo išli. Kad smo išli više srednje škole? Ne, mislim prva godina srednje škole. Više srednjih para. No da. Baš mi se glas. I onda sam rekao, ajde probati se slikat sa, ako znate, slikao sam se sa Muđom i mislim niste tu. Mislim da ću vam staviti možda slike pa da vidite. Slikao sam sa Muđom, ostalim youtuberima nekim. I onda sam rekao, onda je on prvo počeo snimati, a ja sam ga gledao, ja sam dao veliku podršku i onda čini se ja dobio novi kompjuter, pardon, nisam se mogao se držati. I onda sam morao odmah početi snimati sa onim starim svojim laptopom kojega čuješ kad možeš na njemu jajce ispeći koliko je se zvučao. Ali dobro ljudi, uglavnom, znači YouTuberi su dali motivaciju takve i htio sam početi. I to mi je kao hobi sad počelo već biti. Onda veli, kad si počeo snimati za YouTube? Da, i za sve koji sam govorio, pozdrav njih, pardon. Da. Jer baš nije pisalo na nikom postu, ali dobro, pozdrav za sve. Fireman, pozdrav za tebe, da vam rečem. Uglavnom, kak si počeo snimati za YouTube? Počeo sam snimat prvo, sad ne znam da pitaš s kakvim uređajima, ali s čim. Počeo sam snimat sa starim, kako sam rekao, fucanim laptopom. Ali dobro, znači starim laptopom. Ja sam vidio tako laptop, stvarno je bilo... Još ga uvijek imam, sad dao sam bratu da se igra na njemu. A radi još uvijek. Super, mislim da radi je. Ali ovoga... Sjećam se jedno vrijeme dok nisam normalno mogao Minecrafta igrat kad je štekao i tako stao. Počeo sam snimat, kako ti sad, ako mi programim Frapsom i to ovako. Reda radi, htio sam nešto da imam hobi jer dođem doma iz škole. Samo igram igrice, a htio sam se pokazati malo na YouTube-u i to. Ivan Vlašić, sad ne znam to moj susjed ili nije, pozdrav za tebe. I uglavnom, ako upadneš na cc.crokrek, a hoćeš
ću igrat, Veruj od tebe. igrat ćemo zajedno i koliko imaš godina može pozad tebe. Imam sad 16 godina, a mi smo isto već tako nismo rekli. Uglavnom, sad ću utražit ću 17, dok ja sjetim koliko. Uglavnom, zadnje, fenomenalno pitanje je od Super Antravsa, pozdrav za tebe. Please, pozdravi me u klipu, evo pozdravi. Sad sam te pozdravio, kaj vidim zvap hoću. Pitanje je, koji su vam najdraži youtuberi na Balkanu? To sam već Rekao sam ti Muđa. Muđa! Ali uglavnom nisam Muđa nego ostale, svako je od nečega dobar meni. Pogotovo Muđa i njegov tata. Dok razbijaju stol i ostale gluposti. Tako je. I dok steku ruku. No ljudi, sada ove zadnje paprike, ljute, Daj kad niste još pisali ljudi. Zašto se pitali još pitanja? Imali bi još više papriku, majmune. Ajde, hvala Bogu. Pa ga niko ne tako. Oštivo rana! Ajde gdje prvo zacedi. Gle, brak, sve ću kod da otrova jednom. Ljudi moji. Ajde zadnji kap, ti isto. Tresem se ljudi, mi je zima! Ajde bi te postao, a? 3, Kako 4, majka. 3, 4. What the fuck? Ovdje meni imaju vode. Ne radi svoju odjebi. Zaboravim. Još! Evo ti tu Jo, peče. Fuck, ono sjemenke. Fuck this paprika. Peče, jezik, još majka jebata jedna litra. Fuck this police. Jebate boli ga. Niste meni sve isto nego ova snimka. Daj, moram zubom. Fuck this police, ljudi moji. I ono ljudi, ako se vam sviđao ovaj video, bacite brzo like, sub, komentar kako vam sviđao. I nemojte hitno. I napišite još neki challenge u komentare ako želite da radimo. Ne, tako, pokažite s krane kako ima jezik. Ljudi, do iša klipa. Pozdrav! Jesi mali? Jebote paprika! Suri! Daj, sve!